Hello guys, nganamukela kulokho namhlanje ngizobe ngiphi young season 3 episode 13. So ubuhle uvuka kwi-apartment kaKabelo and then abuze ukuthi okay, so wonke lama boxes awakho la wacelela athi ya ungixolele ngemesi lela ngisanda kuyithenga le ndawo so ngisanda ngimove athi usanda kuyithenga so uyithengile le apartment athi ya umbona ubuhle ukuthi okay yamchaza lento yokuthi uKabelo unemali engaka le. On the other side, uMahlatsi, he's starting ekuseni eromini lakhe kusanjalo kungene uPrincipal Ramathuba. Mengene uPrincipal Ramathuba umphathele i-uniform amncoma ukuthi hawu uyafunda fana athi yes athi kuhleke lokho ikona kufanele ukwenze ikuphathele la amnikeze i-shirt ne-blazer jabuleke uMahlatsi abonge nje athi ya uqhubeke wenze kanje ufunde kanje because you one of our top students. Ke umbone ukuthi ujabulile ke uhipe madoda ke ayibukeke ke uniform yakhe entsha ayihengeke kahle ke kuphaphameke uTumelo ngambuza ukuthi manje wena not Clerk ke senama friends ama Facebook mas kwenze kanjani amtshela ukuthi hayi cha ubemphathelele uniform yakhe la asezoqoka yona manje athi okay so if Clerk ekuphathele i-uniform enje kusho ukuthi wena usahambe athi ya ayajabuleke uTumelo ke uMahlatsi amxhumele nje jabulela ukuthi umngane wakhe akasahambi asho uMahlatsi ukuthi ke ungithembisa ukuthi uzongitholela ibasari yami bag ukuze ngikwazi ukuthi ngikhokhe ngayo la ngikwazi ukuqhubeka ngifunde lana ke madoda ke kubeke ajabula afike lapho kuTumelo memezeke ke ubuhle ke usiyavuka ke kuseni ke manje mayethu check isikhathi uma ubona ukuthi ulate avela uKabela relaxa khona doctor umaziyo mina la sokutholela nje isinothi sisho ukuthi uyagula athi hayibo akwazi ukwenza leyo nto leyo asukume azame ukugqoka fast lapho neshirt elishwabene uyatatazela la lapho relaxile nje uKabela athi owesakhuluma njalo lo mtshethi relax ngizokutholela udokotela nje umusuku uyikhathaza athi and then afike umcabango fast ubuhle athi letha la iphone yakho I press athi okay phone la uzenze noma umalume wami noma ubhuti wami lana noma ubaba wami usho ukuthi kushona ugogo something like that phone lapha izongena reception usho something like that nje athi uKabela okay yona plan yakho leyo ukuthi ubhanki to the athi ya you enza njalo thathi phone uKabela athi okay ake sizwe kuzothini uDeclerk uKhaya is trying to apologize kuAmo uthole nje sonke isquad ukuthi sizocula lapho bese bonke baphethe ama roses bamculeleke ke hayi asho umphezulu kumazambane yathi I'm sorry Amo to bazama ukumthulisa asondeleke uyazama ukuqolisa ke uKhaya kuAmo athi nje uAmo lalela Khaya ngifunda ukuthi mina ngihlanganise ngavela sho kakhulu amajita athi hawu ezwe nje sibamhliya ngemuva acela amshiye kanjalo ke uKhaya isamile nezimbali nawo lamajita ngemuva and then sifaka ubizile ke isithembu sakhe la uzama ukukhuluma naye ufuna ukuze ukuthi bacabangileni ngalento le akade ekhulume nabo ngayo and then Tumelo athi ngeke yavumeleke uPalisa angene phakathi kwabo sebesuka kude kabona so nje ngiyavuma athi nje uPalisa nami ke ngeke ngivume ukuthi uTumelo angene phakathi kwesobabili so nje beat jabula afike sefaka hayi okay bafethu so kumnandi ke asiyenzeni lento ke asijuleni bafethu lapho uhleneni uPalisa yambona nje ukuthi akayizwa kahle lento noTumelo la ngala akekho nje happy ngalento nesemani uyavuma ngoba efuna ukuswabisa uPalisa noPalisa ufuna ukusabisa uTumelo
ucikekile ngapha ukhaya ucikwe indaba yami ukuthi uye ube kuyo yonke le nkinga leyo waspenda yonke le mali just for umuntu ukuthi angamfuni wakhokhela amajita wathenga imbali uthi uSifake no lalela wena kumele ube genuine apologize kahle nje because wena uyamazi ukuthi umuntu onjani akathingeki acele uSifake ukathi awusacela ukungikhulumela naye phela bra wami athi uSifake angizi ngiyene nje athi ngiyacela amncinga athi uzomthengela ibhodlela eliyibovu athi uSifake uzothenga phela ibhodlela elibovu athi iqola man athi hayi okay fine ngizokhuluma naye if uzothenga leli bhodlela leli athi angisenamali mina okwamanje ngizothenga man and athi hayi okay man endike mfethu ngapha uxoxela ulo uTumelo uxoxela ngabe lento yabe isithimba kwa3 ambuza yini pho consideration athi uTumelo siwa kude kabi mina noMahlathi sonje ngizozama ukubina back umuntu wami athi so uyayivuma lento le isithembu sakhe athi wako athi asiphume kumina kwenzakalani na ngawe amxoxeleke ngokuthi ukhaya umchithele lapha bazoDumelo ethi hawe ma kahle ukhaya sozashintsha ngapha Kabela ubhizi ke la uflashia imali kubohle uthi uzomkhiphela eBlue Fire Bistro uthi nje aka hamba lungisa ikhanda longisa makeup nje bazoyodla khona idini ahlanye ubuhlathi la khona kugcwele khona kuhlezi khona ama celebrate le ndawo le bizayo athi yebo yona le hayi jabuleke ba prepare for leyo dinner Palisa ubhizi TV uyifaka makeup uFairuch afika ke uyamphuca kulo Alex uThaibo yini wenze njani I hope lokho akusiyelo kwenzela lo mfana lo sifaka athi balise yonke yazi mina nje ungiphathisa ngekhanda nje usifaka ngaye lento yakhe uthalo ukufuna ukusifaka isithembu sinoTumelo athi Alex ethu awukazi ukuthi uyishintshe kangaka uyishintshele nje umfana awusazazi ukuthi wena uba awusazazi ukuthi wena uPalisa umuntu kanjani so balise ngibona nje ukuthi ukhathazekile akazi nokuthi enze njani and then ngapha uTumelo Mahlathi say friend ka principal Ramathuba uyambuza ukuthi ufuna yini semdala athi ufuna ukwenza engineering it's okay ngizozama ukutholela ibasari yaseVarsity for ama companies engineering and then masuqedile ukuze ezokwazi ukuthi anginikeze umsebenzi abongeke Mahlathi ngiyabonga principal ngapho sifaka siyahamba kuyozama ukukhuluma noAmu uyamtshela ukuthi hawu mfethu awuxolile bra wami phela musukwenze ngazuthi wena nawo amaphutha athi yes nginawo amaphutha kodwa mangaka mathu bese ngimnikeze wona ukhaya angiboni ukuthi ukhaya mina naye sosebenza so nje angifuni ukuthi ngihlanganisa nokhaya athi uyazama sifaka umncinga athi angifuni ukuthi nje mina ngihlanganise nokhaya so nje yikela nawo athi okay mfethu amshiye kanjalo and then ubuhle finally usefikile esikoleni mengene gate ndithi security how kunene usuze wabuya yazi ngibonile noPhuma athi yazama ukuchaza athi Kabela yabo bra wami awubambe idonki lami nikeze imali athi hawu unginike yodwa athi uKabela hawu lapho uzothola 1 or 2 or 4 futhi maybe thathe-ke jabuleke khohlwe indaba yokulo sesisana nokunena thatha imali ngapha usefaka noPalisa babuka imovie lapho nje sefaka uyena yedwa enjoy imovie lokehlekile uPalisa akekho lapho khathazekile maye mbuzo uthi hawu baby inkinga athi nje lalela la sefaka mina ngibona ukuthi ngizokwazi ukuyenza mina lento le yale threesome le relationship lesikuyona besathi bakhuluma kanjalo ngeni nokhi uTumelo mengena ubrothers
agqoke ithawula lodwa athi uzocela insipho akasenayo yena, amkhiphele-ke uSefa akamnikeze-ke abonge amshayina ngehaki aphume-ke ahambe-ke endlini yakhe. Abuye-ke athi usifake uthini avele athi ubhalisayi lutho ngi-right bengimane nje ngiyikhathaza ngento engekho. So yeah, kuphela la episode there, then see you on the next recap. Bye.